reka nongere suhuze abafana ba Storm TV, ngira ngo murabona ko dukomeje kugenda tubahereza amakuru y'ibiri kubera muri Kigali kabisa. Ni UCI 2025 Kigali, ne irushanwa ry'amagare riri kubera hano mu Rwanda kabisa. Ni ibintu biryoshye cyane. Hanyuma ngira ngo uyu munsi abantu barabizi ko hakinnye abakobwa ndetse n'abahungu batari hejuru y'imyaka 23, ubwo n'abari munsi y'imyaka 23 U23. Hanyuma muri iki gitondo hashoje icyiciro cy'abakobwa gitwawe n'umwongereza witwa Zoe Bexted. Ni umwongereza ukoresheje iminota igera kuri 30 n'amasegonda 56 ku ntera ya kilometero 24 na metero 600. ngira ngo abantu barizi ko abakinnyi bari guhaguruka kuri BK Arena bagakomeza bagaca hano Sonatube. Hanyuma uyu munsi abantu muzi umujyi wa Nyanza cyangwa se muzi hano Kicukiro kuri gare ya Nyanza, niho bakatiye neza utaragera ku muryango wa mbere aho abamotari bahagarara. Hanyuma ni uyu mukobwa ubashe kuba yegukana uyu mudari wa zahabu uyu munsi ku minota igera kuri 30 n'amasegonda 56 akoresheje, akaba yarushije abandi kabisa, amaze kuba atsinda. Hanyuma ni Storm TV, kora subscribe. Hanyuma mu kanya ku isaha isa 7:50 kabisa nibwo basaza babo nabo bari buze kuba bambaye umuhanda bakina kabisa. Ngira ngo bagiye kwimukira igahanga. Abantu bazi igahanga kabisa utaragera ku kiraro cy'Akanyaru kijya i Bugesera, ahantu hazi hitwa Master niho bagiye kuba bakatira. Ubwo nanjye niho ndi, natwe niho turi kabisa, na kamera na staff yanjye yose. Kora subscribe kugira ngo ukomeze kugenda ubona amakuru uko ari bugende aza. Nitwa Shema Pacific, rero turagenda tukomeza tuba updates. Ubu tsinze kuri iyi etape y'abakobwa U23 yitwa Zoe Bexted, ni umwongereza kabisa, amaze kuba atsinda afite imyaka 20. ngira ngo muguma natwe murakomeza kugenda mubona amakuru. Asaba gukora subscribe ibintu bikagenda neza cyane. Hanyuma aho ndi ubu ngubu abafana barishimye, ni benshi, ngo muri kugenda mwumva amajwi inyuma background. Hari abafana benshi kabisa, hari aba DJ, hari imyidagaduro kabisa, ibintu biryoshye cyane.